Hej, jag heter Mara. Vad heter du? Jag heter Anna. Var bor du? Jag bor i København. Jag bor i Odense. Danskur farkennari danskt-íslenskt samstarfsverkefni stuðning við dönskukennslu á Íslandi. Að verkefninu koma danska menntamálráðuneytið, íslenska menntamálráðuneytið, Háskóli Íslands og þau sveitafélög sem þekkjast boðum danskan farkennara í það og það skiptið. Grunnskólar á Akureyri hafa 6 sinnum fengið danskan farkennari í heimsókn og nú Júlí Fleisman við kennslu í Brekkuskóla. Hvad går dit arbejde her i Island ud på? Det går ud på at hjælpe de dansklærere i Island med at gøre deres undervisning bedre og have mere fokus på mundtlighed i dansk undervisning. Hvordan har det gået? Det går rigtig godt. Det er nogle dygtige lærere, jeg arbejder med. Synes du, børnene er interesseret i dansk? Nogle er. De mindste synes, det er rigtig sjovt. Men dansk har sådan lidt dårligt ry i Island, som værende et dårligt fag. Men det ændrer sig, tror jeg. De har brug for at lære dansk. Mange har. Ja. Hvordan kan man ændre det? Det kan man gøre ved at lave undervisningen anderledes. Gøre den sjovere og ikke bare undervise efter bøgerne, men gøre den mere aktiv, gøre eleverne mere aktiv, så det er sjovere at lære dansk. Og det prøver at gøre her i dag? Ja, det er det, vi prøver at gøre i dag med at lave det her storyline, som er at bygge en historie op. Eleverne laver en historie, og på den måde lærer de dansk. Det er sådan set det samme som der indhold, som der er i bøgerne, men de laver det bare ud fra den her person, som de skaber. Han heter Fredrik og býr í Galdrakastara í Undralandi, en upprunalega frá Danmörku. Og akkur hára hann svona skrítið á litin? Hann vinnur í sirkus sem að hægur trúður. Segðu okkur aðeins frá þinni persónu. Hver er þetta? Þessi heitir Mia Nesser. Og hún orðin 16 ára og hún ætlar að verða dýralæknir. En hvað með úlfinn? Úlfurinn, hann heitir Eldur, hann reyndur á dansku Ild. Og hann fékk það nafn því hann svolítið, hvað ég segja, hann svolítið svona orkumikill og forvitinn. Og býr hún með úlfinum í þessu húsi? Já, hún býr með úlfinum í þessu stóru húsi. Auk þess að brydda upp á nýjungum í dönskukennslu í samstarfi við íslenska dönskukennara á danski farkennarinn að taka þátt í því að þróa dönskukennsluna, bæta munnlega og skriflega færni nemenda í tungumálinu og vinna því að miðla danskri menningu til þeirra. Júlí verður við kennslu í grunnskólum Akureyrar fram á vor, en í hennar huga er engin vafi á mikilvægi dönskukennslu á Íslandi. Men hvilken betydning har det for islændingar at lære sig dansk? Det er Islands vej ind til Norden. Altså ikke bare Danmark, men hele Skandinavien, altså Norge og Sverige også. Fordi det er en indgang til det nordiske sprog. Og det betyder jo uddannelse og arbejde og ja. Og finnst þér danskan erfið? Nei, ekki svo. Svolítið bara skemmtileg.